Miyori kapasis entorong na Bible study. Yara igapun even soureng. Aferi och mettats ururun esap feri. Med Ngunmifen esitsuan nopren. Ye vet si befasun nan noche video igere. Stay tuned and listen in. Even aferi och tipis med Ngunmifen mitsuan nan nopren. At si po answeri kapasis iusipo nenong non Ephesus chapter 4 verse 30 narfasen merga do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Narfasen tuk osap o chowara Ngunmifen gudun God owa bauren do riwererin en God epwe agasakebi. A scripture ay tigirigitsige kapas o chowara Ngunmifen. Nubwen even soureng arorong barosen marau usuren Christ aberofen esegasin arabas tipis medicine charwe nibeti kichiro siriat tipis siarugu bet Christ aferi fanasegasits siapan papatais Ngunmifen eto nonom notch pogiterats nuguruk narbiet Christ aferi waraway rapegas iwe iwem kids ewe gurun God iwe nubo siya feri metas ururun sisab feri Ngunmifen ese suserigits ese no serigits nge siya chowara Ngunmifen according to Ephesus chapter 4 verse 30. Mira poram meraut sea siwe sirei ekebetats mi Ngunmifen posisap chuen feri ngasibo feri betats mi ababai God. Mira posipueneri verse 31 με verse 32 porai digiri ke kots betats mi Ngunmifen sisap feri iwa porai digiri kots betats ya digiri ke kots betats ururun sibufen feri pebi ababai neti ben God ikebi according iri and God mochen. Verse 31 ope atoawa sirikebi sokun kom chow mesong ike brigat metats mi ban ocho Ngunmifen osap chuen agurang ngeri arabas ika turu faser osap pan chuen oput arabas parike ekots betats sisapat chuen feri pubi ocho Ngunmifen sisebochen sipo ocho Ngunmifen ngesipo feri betats mi ababai netiben God iwe eke betats mi ocho Ngunmifen sipo yatek matiwarai God Ngunmifen bakifas Bacakun two fits at sipo kora beferi ngasipo fen mer non eko uwan Ngunmifen. Verse 32 ope eri kirakirats mereru kuts ne firats ikare firebi obe obus fagan ne firebi obus fagan usun God obusoro ebitibis ren Christ. Amen. Praise the Lord. So instead of obutarabas turfaser chowrer songrer sibwe tuwarre Ngunmifen give us the power as sibwe kora beferi karabetats pur karabetats via Ngunmifen mi bara chow pusir panne firats arabas nge sibwe tuwarre Ngunmifen nge boy emmerikets sibwe erigirats bereru gods when nubarats feri ekebetats sia give glory ngeri at savon Jesus Christ. Iwe opo obus fagan usun God abusore abitibis ren Christ. Iwe sibo pan obus fagan nefirats puri gasis obus fagan nefirats ikasibo fen obotu tipis 11 so narats fabrik apus narats not fabri in Christ ikasis obus fagan nefirats ren metats kisbi feri mi mwen pusir pan nefirats iwe kisbi pan ocho Ngunmifen amerautsia at sisapot Ngunmifen sipo fen feri bet sabat God epagura ning ren yatek metiwarre God epafangiri kitsats pacakun wekwe uwan Ngunmifen ropever norkits kirakirats nerukots abus fagan mangeri song mutirgeri eusering abus fagan nefirats tuwarre God epafangiri kitsats pacakun through ewe barabaren Ngunmifen purkits sibodori feri eke metats iwe era first 30 siboriwiriti owa bau ren fasemerga sealed sia sealed rerewe Ngunmifen
tori rerin and God epwe agasakits non at savon Jesus Christ. So Ngunmifen a seal tirikits, a paurikits, a coverikits, a ekemurikits, a erisikits at sibever narko uan ngun mer narko tufitsin Ngunmifen tori at savon Jesus Christ ebori wisefen. So Holy Spirit a paurikits I'm encourage a scripture gerigits soren. We're Ngunmifen a erisikits at sibotori baraweri e barawasoring at sibotori tufitsin förriä katsmettat siis ja tufitsin förri bero ne trugen mifen sia tori atsipa förriä kevetats tori ja rerin at savon epwe Ngunmifen and all glory ebori uridi at savon Jesus but without ngurun nor kids siis ja tori tufitsin förri kevetats atsipa give him the glory not makeri feirera without Christ you cannot do anything. Anyway, very, very true. Without Christ, we cannot do anything. Without His Spirit living in us, paurigit story or rarabori winsefen. Sisatori atsibu pachakun, sisatori atsibu furios vetots, yesia pachakun, ne obut met ekevetots mi ochogun mifen, nesia tufitsin, mer non girretsen me. Tong me usawus fagan nefi at spoken Ngunmifen a emurikits ren meren. Nge it is on us at sipo mutingeri Ngunmifen epwe emurikits pwe. We still have the flesh. A flesh it was at the left. You get fedenito left. Ngunmifen it was fedenito on the right side. Here we sefesen non ar mochen irobram merautsea at sipo sire at sipo crucify the flesh nge mutingeri Ngunmifen. Arabwe murikits ren meren. And when we do that, siya give glory ngeriat sawon Jesus Christ until the day I ebrewin seven. Maridigot kiriso rerebi baraka sering ngeriat video. May this word bless you and encourage you. As you baribiridi ewa kapasis iwe met. Nu borde vi stora gå för oss vet att rura sig för I kan för oss att vi tipis met. Men vi för oss usorok. Så tira nabro. Apui asa fokurira. Sia ocho Ngunmifen. Nge. Si pa ocho gari. Si sapat ocho Ngunmifen. Na si pati warri through God, through God through prayer. Naritan Jesus Ngunmifen e pa fangeri kitsat stufis vi på tjockan. Att si pa förförri vet med babai. God bless.